Ndabasuje neza cyane kabisa abakunzi ba HD Global Media, nizere ko mumeze neza aho muherere hirya no hino hatandukanye kabisa, mugobwe neza cyane kabisa mu byo murimo bitandukanye. Amakuru y'imikino rero agezweho kuri uyu murongo wa YouTube ngiye guhitanya hano mu Rwanda, gukozanyaho mu buryo bw'imvugo kabisa hagati ya Wasiri Sylvestre kabisa wo muri Rayon Sport ndetse na General Mubaraka Muganga, naho birakomeye cyane kubera ko nyuma yuko Wasiri atangaje ko equipe ya AP Football Club ngo yanze gukorera ibirori byayo muri stade, ngo ikajya ku Murindi, ngo nuko itari kubasha kuzuza stade. Ati rero bahisemo kujya ahantu hatowe hariya ku Murindi kugira ngo abantu babe bajyamo, kuko baramutse bajya muri stade ngo batayuzuza. Ngo rero equipe ya APR bisa nkaho itabyishimiye. Hanyuma ku munsi w'ejo rero General Mubaraka Muganga asa nk'usubiza Wasiri amubwira ko rwose stade bayuzuza, ngahubwo ngo igitera avuga ibyo ngibyo ngo nuko ngabanga yari ubugari ngari bwo bwamuhagije, ngo bigatuma rero atangaza amagambo nkayo ngayo kuvuga ko APR itakuzuza stade, aricyo cyatumye ijya gukorera ibirori byayo ku Murindi. Ati nuko aba yari ubugari bwishi, ngo nicyo kiba cyabiteye. Ngo Jangwani yagiye amugira inama amwigisha umuco, nubwo ngo Wasira ari we mukuru kurusha Jangwani, ariko ntabwo byamubujije kumwigisha umuco uko ibintu bigomba gukorwa. Ngo rero nuko bimeze hagati ya Wasiri Sylvestre kabisa na General Mubaraka Muganga, nuko nguko ibintu byifashe. Gusa Wasiri nawe mu kanya gatasa postinga ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa Instagram avuga ko ati ngatumiye General Mubaraka Muganga kuri Rayon Day, ibindi naho mu marushanwa mpuzamahanga. Urumva rero ibintu biri gushyuha hagati y'aba bantu babiri, yaba General Mubaraka Muganga ndetse na Wasiri Sylvestre kabisa, umuvugizi w'abafana ba equipe ya Rayon Sport kabisa hariya muri Rayon Murera. Ubwo rero APR nako ku munsi w'ejo fan club bita intare za APR zizihizaga isabukuru y'imyaka 10 zimaze zibayeho, kuko kabisa ku munsi w'ejo nyine bizihizaga isabukuru y'imyaka 10 zimaze zibayeho. Muri uyu muhango rero banahembye bamwe mu bakinnyi ba equipe ya APR, harimo Jibril Watara watsinze ibitego byinshi, akaza n'Igena Clement nk'umukinnyi nyine wa shampiyona cyangwa se umukinnyi w'umwaka muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Utibagiwe kandi n'uwitwa Kwitonda Alebaka bafata nk'uwatsinze igitego cyiza, igitego atsinze Mukura Victory Sport, icyo gihe APR yatsindaga Mukura ibitego 4 byose kuri 2. Nuko rero byari byifashwe kabisa APR, ibirori bigomeje kuba biba neza cyane mu gihe bari kwitegura imikino ya shampiyona kabisa. Ariko mbere yabo bazabanza bakine Super Coupe. Hanyuma basketball nawo uyu munsi harakinwa umwanya wa gatatu bihuze Patriot na UGB, umukino ubanza cyangwa se game 1 UGB yari yatsinze Patriots. Hanyuma rero iyi ni game 2 mu gihe UGB yatsinda yatayegukana umwanya wa gatatu mu buryo budasubirwaho. Nyuma kandi kuri finali naho baragakina game 3, kuko equipe ya APR yatsinze umukino umwe na Rig itsinda undi. Uyu munsi rero ni game 3, sinzi uri buze kuba ayitsinda, gusa uyitsinda arahita agira nyine imikino 2 kuri umwe, habe hasigaye n'indi mikino igera kuri 4. Muri iyo 4 batanguranwe nyine yatsinda 2 ku buryo izatwara igikombe bifite imikino 4 byibuze yatsinze indi. Ubwo nuko nguko imeze muri basketball, nabyo nuko bihanga amaso. Imikino irabera muri BK Arena kabisa hariya muri nyubako nziza cyane y'imikino kabisa n'imyidagaduro ya BK Arena hariya i Remera, ibintu bimeze fresh sana kabisa. Nyuma soreze muri Liberation Cup uyu munsi ari umukino wa nyuma mu bagore urahuza Police ndetse na APR, aho ni mu bagore uraba ku isaha 10. Hanyuma nyuma yaho gato ku isaha haraza guhita gukiraho umukino wa nyuma mu bagabo, wowe uratangira ku isaha 12 uhuze APR n'ubundi na Police. APR na Police zahuri ku mukino wa nyuma haba mu bagore ndetse no mu bagabo. Imikino rero ho iri kubera muri Petit Stade kabisa ya volleyball. Ni Liberation Cup nayo iri busirwaho akadomo uyu munsi. Reka mashimire cyane rero abakunzi ba HD Global Media, nitwa Rukundo Rkuji, baze mugire ibihe byiza.